Kuri wa gatandatu tariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatatu, urugamba rwo guhatanira igikombe cya Basketball Africa League rugiye kongera guhinana ku nshuro ya gatatu. Amakipe atandatu yo mu itsinda ryiswe Sahara agiye gutangira guhatana mu nzu y'imikino ya Dakar Arena muri Senegali. Ijwi ry'Amerika rigiye guterera akajisho kuri iri tsinda mu rwego rwo kubagaragariza muri make ishusho ya buri kipe izaseruka. Duhere ku ikipe ya US Monastir yo muri Tunisia. Iyi kipe igiye kwitabira irushanwa rya BAL ku nshuro ya gatatu, ikaba ariyo yegukanye igikombe cy'umwaka ushize itsinze Petro de Rwanda yo muri Angola ku mukino wa nyuma. US Monastir igiye guseruka yewe n'umutoza Gabriel Linos w'umugereki ndetse na kapiteni w'igihe kirekire muzehe wa kazi Radwan Slimane w'imyaka 42. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka w'1959 ikaba ikinira mu nzu y'imikino yitiriwe Mohamed Muzari, ifite ibikombe 7 bya shampiyona basketball muri Tunisia. Dukomereze ku ikipe ya Kwara Falcons yo muri Nigeria. Iyi kipe ni umushyitsi muri irushanwa rya BAL, ikaba itozwa na Baba Jibril w'imyaka 33 wigeze no kuyikinira. Kwara Falcons ifite igikombe kimwe rukumbi cya shampiyona basketball muri Nigeria yegukanye mu mwaka ushize 2022. Abakinnyi Kwara Falcons igiye guserukana muri BAL biganjemo abenegihugu, bongeyemo umukinnyi umwe witwa AJ Wilson w'umunyamerika. Tugeze ku ikipe ya AS Douane yo muri Senegali. Iyi kipe izaba ikinira mu rugo igiye kwitabira BAL ku nshuro ya kabiri, kuko no mu mwaka wa 2021 yari iri mu makipe 12 yaserutse muri Kigali Arena i Remera. AS Douane itozwa n'umwenegihugu witwa Pabigay. Mu rwego rwo kwitegura BAL yongeyemo abandi bakinnyi bashya barimo abanyamerika babiri aribo Chris Crawford na Terrell Stoglin basanzwe bamenyerera irushanwa. Indi kipe igiye kwitabira irushanwa rya BAL mu itsinda rya Sahara ni ABC Fighters yo muri Cote d'Ivoire. Iyi kipe yashibutse ku ikipe y'umupira w'amaguru Africa Sport d'Abidjan, ikaba yarashinzwe mu mwaka w'1997. Ifite umutoza w'umunya-Australia kazi Liz Mills wigeze no gutoza Patriot Basketball Club yo mu Rwanda. Mu bakinnyi ABC Fighters yongeyemo twavuga umunya-Nigeria Chris Obepa n'umunya-Nigeria Abdullahi Haruna, bombi bakaba barigeze gukina iri rushanwa rya BAL. Umwe akinira Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea, undi akinira Forces Armées Police yo muri Cameroon. Tugeze noneho ku ikipe ya Stade Malien yo muri Mali. Iyi kipe itozwa n'umwenegihugu Kaba Kante ifatwa nk'insina ngufi muri iri tsinda rya Sahara, kuko nta mukinnyi n'umwe w'umunyamahanga yifashishije mbere yo guseruka muri uru rugamba rwa BAL. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka w'1960 yabonye itike nyuma yo kwegukana umwanya wa gatatu mu ijonjora rya nyuma ryahuje amakipe yo mu cyerekezo cy'uburengerazuba. Dusoreze ku ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda. Iyi kipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu Rwanda igiye guseruka mu irushanwa rya BAL ku nshuro ya kabiri. Umwaka ushize yarangirije ku mwanya wa mbere mu itsinda rya Sahara, ariko iviramo muri kimwe cya kane kirangiza isezerewe na Forces Armées Police yo muri Cameroon. Uyu mwaka Reg Basketball Club igiye muri Senegali yitwaje intwaro zikaze zirimo abakinnyi b'intyoza yavanye mu makipe anyuranye yo mu Rwanda, bakiyongeraho abanyamahanga barimo Pichumanga, Delwan Graham na Thomas Cleveland. Claude Munyandinda, Kigali.